Yesi kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi. Biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu biba bikomeje gukomera umwoto, uba ukomeje kuba umwoto, ibintu biba bikomeje kuba ibicika. Icyitwa Red Tabara mw'abantu b'Imana mwe yakamejeje, noneho bya bindi va kuri bya bindi mwajyaga mwumva bavuga Red Tabara yakamejeje ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo tujye kwinjira ku bitendo iri joro ryakeye ryakozwemo, wumve buryo ki igihugu cy'u Burundi ari igihugu kugeza amagingo aya gikomeje kugenda kijya habi muri rusange. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga, ibyo muraza kubinyemerera, ariko kandi turaza kuba rwose tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi by'umwihariko muri rusange. Nk'ubu tuvugana munyemere mbabwire yuko icyitwa rwose Sebarundi, witwa Sebarundi mw'abantu b'Imana mwe byamaze noneho kumucanga, byamaze kumushobera ku rwego rwo hejuru, akaba arimo arifuza icyo yakora kugira ngo igihugu cy'u Burundi gisubire ku murongo. Gusa na n'ubu kugeza amagingo aya yamaze kuba akibura rwose, ibintu bikomeje kuba bikomera ariko kandi bifata indi ntera. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugenda tubapudetinga, by'umwihariko tubabwira uko situation ihagaze. Gusa rwose nyamuneka wowe utari wakora subscribe, icyo usabwa nta kindi ni ugucyonda kuri sabone kugira ngo aya makuru tujye tugenda tuyabanamo neza gatanu kuri gatanu. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, nyamuneka munyemerere, kuko ntabwo rero ninjira mu cyitwa makuru mbanze ndamutse cyangwa se mbanze nisurize abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko rwose badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari Cibitoke, baba bari za Mujejuru, baba bari za Murangara, baba bari mu makorine nka za Kinazi, za Tongo, Bubanza, Bujumbura, baba bari Gitega, baba bibereye mu Rwanda, baba bibereye Kigali, baba bari hano za Tanzania, baba bari za South Africa, za Kenya, za Malawi ndetse na za Zimbabwe, baba bari mu bice by'umwihariko nka za Congo. Tubaye ikaze tuyikuye ku mutima. Bari United Kingdom, bari muri Amerika, bari mu Faransa, bari mu Bubiligi, bari hirya no hino. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, ni byinshi cyane naho tujye kuba dukomozamo, ariko kandi tuba imuzi n'imuzingo, kuko ibintu mu gihugu cy'u Burundi byamaze guhindura isura. Muraza kunyemerera tunyanyagire by'umwihariko ahitwa i Bujumbura, turebere hamwe ikijyanye na drone y'abarundi yamaze gushyirwa ku butaka, nyuma y'uko twari tumaze iminsi twumva ati drone ngo nizo zigiye kujya zicunga umutekano, drone nizo zigiye kujya ziba ziriho kamera mu rwego rwo gucunga umutekano. Mw'abantu b'Imana mwe munyemerere mbabwire yuko drone ya mbere muri 3 zacungaga umujyi bamaze kwishyira ku butaka. Ese ni bande bayirashe, bimeze bite? Turaza kubyinjiramo. Turaza gusimukira mu bice by'ahitwa za Gitega, turebere hamwe ibya CNDD FDD nabyo bikomeze kuba kamaramaza. Bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye ati uwitwa General Neva agomba kuza ibintu akabishyira ku murongo, akayobora igihugu cye. Ngira ngo ku munsi w'ejo nababwiye yuko uyu mugabo atari mu gihugu, hari abantu benshi nigeze ababwiye tuyagiye koko nk'uko wabivuze, abandi bati aracyari mu gihugu. Ndagira ngo nze mbibwire yuko rwose uyu mugabo iyo aba ahari yari kujya gukiranwa ibyo witwa Ndirakobuca ndetse n'uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo, n'ubundi bose bahoze muri CNDD FDD. Umuriro watse handi aba bagabo barimo barahura, imodoka zabo zikaba zananyurana hejuru, cyangwa se umwe akaba yanagonga undi. Umugore wa Generali Prime Niyongabo ibi rwose abicishije ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter, yagize gutya rwose yandikira umugore wa Gervas Ndirakobuca aramubwira ati genda gake, iby'iyi guverinoma y'u Burundi genda gake utazabyinjiramo ugasanga urahungabanye. Yes, birumvikana yuko rero bose hari amabanga menshi baba bagiye bazanyaho, ngira ngo turaza kubikomoza tubyinjiremo umenye byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gusimbukira hano za Uvira, turebere hamwe ikijyanye na force z'abarundi zikomeje kugenda ziyakubitirwa uruheno. Turaza kuba dukomoza ku byazo. Turaza kunyarukira by'umwihariko mu bice by'ahitwa
za mbandaka mu bigo bya gisirikare, turebere hamwe impfu za hato na hato z'abasirikare zikomeje kugenda zigaragaramo nka za kibira, byose gatanu kuri gatanu turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'imuzimba n'ibindi byinshi tutavuze, nabyo turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzimbo. Reka twinjire ngira ngo amakuru tugiye kuvuga impfunyapfunyi dushobora kwikanga zitwaye iminota, ahubwo twari buvugemo amakuru ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Reka twinjire aya makuru duhite tuyinjiramo tudatinze by'umwihariko, ariko duhere ku nkuru idasanzwe y'ibijyanye na Bujumbura ndetse n'izi drone zatangiye gushyirwa ku butaka, zikaba ari drone zari kuzajya zicunga umujyi mu buryo bwemewe n'amategeko, zikaba ari drone zari kuzajya zikora amapatuyi mu buryo navuga yuko udasanzwe. Izi drone rero bati gute? Izi drone zatangiye gushyirwa ku butaka. Izi drone amakuru mfite atariho ivumbi ngo zikaba ari drone ngo zirimo ziraraswa n'ubundi na za ngabo zidashaka umutekano muri Bujumbura. Izi drone nta bandi ngo bari kuzirasa n'ubundi ngo ya Red Tabara birirwa bavuga, ndetse n'abandi batavuga rumwe n'igisirikare cy'ubundi ariko bari indani mu nzego za gisirikare. Amakuru namaze kwakira ngo izi nibo bari kuzishyira ku butaka, ngo noneho bamara kuzirasa tajyanye nk'igice yakontoraga, ubwo umutekano ugatangira kuzamba, kuko nko muri iri joro ryakeye hari ahantu hagera kuri hatatu mu mujyi wa Bujumbura haraye hibwe. Hari ahantu hagera kuri hatatu haraye hibwe. Ubwo byose ni ukuvuga ngo uko byagenda kose byose ushobora gusanga ari abasirikare ubwabo bo mu ngabo z'u Burundi bari kuzirasa mu rwego rwo kugira ngo babone yuko babone ukuntu izi katanyama zakwirakwijwe umujyi zatangira gusahura abaturage. Ushobora gusanga ari Red Tabara n'ubundi nk'uko babivuga zimbo zirayirasa. Ushobora no gusanga ariko kutumvikana kw'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo z'abarundi muri rusange indani rwagati nazo zirimo zirakora ibi bikorwa byose ntiwamenya. Ubwo rero rwose byamuneka icyo nababwira cyo ni uko mu gihugu cy'u Burundi ishyamba atari ryeru habe na mba. Ishyamba si ryeru nyamuneka. Maze iminsi ibintu mbabwira ni igihugu cy'u Burundi uko gikaza umutekano ni nako bawuzambya. Barimo barashaka buri kimwe cyose bashobora gukora kugira ngo umutekano bawuzambye. Ku munsi w'ejo uwitwa General Neva ntabwo yari ari mu gihugu, yari yamaze kugita yaciye ahitwa za Ruyigi yigire muri Tanzania akoresheje imodoka. Ibi byose arimo arabikora mu rwego rw'uko umutekano w'igihugu cy'u Burundi utameze neza, ndetse bamaze iminsi igera kuri 3 uwo mugabo bamuhusha, kandi abamuhusha asaga uko baturuka kure. Amaze iminsi yivugisha amagambo menshi, ngira ngo twagiye dukurikira amakuru menshi hano kuri TV Duniani Kota avuga ati duhora twumva ati zasarambwe cyangwa se zasarambwe ngo zirafashwa ngo zihabwa umusada, ati kandi nizimara gufata ibice byinshi muri RDC nta nubwo ariho honyine zizaguma gufata, ariko ugasanga araca hirya no hino ibintu nyine avuga uburimi. Ariko uko byagenda kose n'ubundi ntabwo Neva ibi bintu bizamugomaho. Kujya hariya muri RDC agahangana na ziriya zasarambwe na n'ubu akaba akizihangana nazo, kuko ari mu bantu bazigoye ku rwego rwo hejuru. Urumva we zitazamugora, reka zikontorere Uvira, tuzaba tureba yuko igihugu uzongera kukiraramo kabiri. Kuva Uvira ujya Bujumbura katari kure. Yes, reka twikomereze ngira ngo tugiye kuvuga ku bya General Neva bwakira bugacya, kuko hari byinshi akora n'abanyapolitike b'indani mu gihugu cye bakavuga ati uyu mugabo ntago ari muzima. Ati ntago ari muzima, byaba amajambo atangaza mu mbwirwaruhame, byaba ibintu byose agenda avuga. Nyine urabona yuko rwose uko byagenda kose umutekano we igihugu cy'u Burundi sinzi ngo kiraza gukoresha iki, sinzi ngo kiraza kucungisha rekobuta, ariko se rekobuta buriya barazigira sinzi ngo kiraza gukoresha ibiyo bikoresho. Gusa icyo nababwira cyo ni uko igihugu cy'u Burundi kiri habi, n'abasirikare by'umwihariko benshi bamaze gucikamo ibice, abandi bakaba bafite ubwoba bw'ikintu kizakurikiraho mu gihe hano za Uvira haba hanafashwe.
reka twigarukire gato by'umwihariko n'ubundi hano za Bujumbura abayobozi benshi bagiye batandukanye bakomeje guterana amagambo, ngira ngo nahoze nkurikirana imbuga nkoranyambaga bakoresha, nsanga abayobozi n'abagore babo nibo rwose bazibasiye. Barimo baraterana amagambo bamwe babwira abandi, ariko ibi ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gukomeza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane. Uko bwije n'uko bukenda babwira nti igihugu cy'u Burundi kiri kurindimuka. Kandi impamvu kiri kurindimuka nta yindi nuko ari igihugu kugeza amagingo aya cyamaze kugaragaramo amacakubiri yo ku rwego rwo hejuru. Aya macakubiri rero ntashobora kubakoraho, kuko igihugu cy'u Burundi kitabayemo amacakubiri cyakabaye gishyira hamwe kikanamakinga sure ukuntu gishobora kurwanya du yaramutse yinjiye mu gihugu. Ariko kuko amacakubiri akomeje kugenda agaragaramo, bamwe mu batumvikana n'ubutegetsi buriho nibo bashobora gufasha duyi kugira ngo yinjire mu gihugu, noneho ibintu abizambye. Ugira ngo se Red Tabara ivuze ngo igiye kwinjira ntabwo byayisaba kuvuga ngo nuko bavuga ngo yarinjiye ariko igiye no kwinjira nta nubwo byakirwa bisaba kuvuga ngo barabigenza bate. Ni uguca mu nzego za gisirikare zitumvikana na guverinoma, ni uguca mu bayobozi bakomeye bakababwira bati mubigenze gutya na gutya, ko muri mu gihugu indani muravuga rikijyana, mufite ababumvira. Izi nzego za gisirikare muzikoreshe kugira ngo natwe twinjire mu gihugu, ahasiga uwo wigeze igihanganye turebane nawe. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu n'ubundi usanga bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero iyi ngingo reka tunayiveho, ahubwo tugaruka gato mu mujyi wa Uvira. Ni umujyi navuga yuko kugeza amagingo aya ari uw'amaganya, kuko nahoze numva benshi bavuga bati abatangiye kugenda bahunga bawuvamo, ariko nubwo bari kuwuhunga bari kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ese hari umuvandimwe yambwiye ati mbere yo kujya bajya babanza babaza bariyo uko byabagendekeye, bababaze uko situation ihagaze. Ni ukuvuga ngo ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya ujyayo nabwo ubwacyo ukaba wagihuriramo n'ibibazo 85%, ukaba wasahurwa, ukaba wagirirwa nabi, ukaba igihugu cy'u Burundi nyamuneka birumvikana yuko ari igihugu rwose kitari seriye. Ni ukuvuga ngo ni igihugu nyine utavuga ngo uhungiyemo wizeye umutekano wacyo. Ushobora guhungiramo ugahura n'ibibazo, uhungiramo ugahura n'ibibazo. Katanyamaza aba FDL zamaze kubakamvaganya, wazicikira noneho ko bazihuje n'imbonerakure nazo zikaba nkabo, kandi uko gusahura n'ibyo wari utwaye byose ntugire icyo ugezayo. Ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose nyamuneka ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi umuntu ukijya no kugihungiramo ajya agihungiramo yashishoje, kuko rwose kugihungiramo uri nk'umunyamurenge, kugihungiramo rwose ntago ari ibintu biri guhira abantu barimo baragenda urahungira ugasanga ni ibibazo bikomeye cyane. Reka duhita twikomereza, ngira ngo ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tuba tukirimo, ahubwo tugaruke gato ku kijyanye n'ibice bigiye bitandukanye. By'umwihariko imyitozo irakomeje ahitwa Mbandaka, harimo haratorezwa ibihumbi n'ibihumbi. Garuka hano mu ishyamba ry'ikibira rya Kimeza, harimo haratorezwa abasirikare benshi. Garuka na hano za Cibitoki hari gutorezwa abasirikare benshi. Kirundo hamaze iminsi horezwa abasirikare benshi. Birumvikana yuko n'ubundi kwitegura intambara byo bitajya bihagarara, ariko si intambara bwo bayitegura, sinzi nimba bayirwana bakayitsinda, kuko buriya igisirikare kigomba gutsinda intambara ni igisirikare kiba gifite organisation. Ntabwo wambwira ngo organisation yawe iri hasi umbwire ngo urajya ku rugamba urutsinde, biba bigoye cyane. Yes, ni ukuvuga ngo rero
ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ndetse binatangazwa, amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Abanyapolitiki b'ibikomerezwa bakomeje gusubiranamo, ivumbi rirakomeje gutumuka, ngira ngo hari n'ibindi byinshi turi bugaruke mu masaha y'igihe imbere gato. Reka tunabashimire dusoreze aha ngaha. Ni Moses wanyu nk'ibisazo kuri TV Tunyanikote, murakoze cyane.